nyame nso no owo mo yi wo man ganem a umkuta the three mark of Christ e wo mo maso so ati ase and I make up you say odifo bi oyodifo kan bi akuta the 7 archangels wo mo govern inside difo no ni difo ne nam aside the Holy Spirit aside the Lion tribe of Judah odisa difo ne nem there are 7 archangels wo mo twa difo no ho asia so ati ase if nyame difo na say a prophet and as apostle e voice some word bi a emu yedu ebia no mfiri Kristo dia so ati ase but there are dark clouds ewiemu nyemo man Ghana kura Stronko eba too much GHFD so when you about most before na ama obusia eni na da no be edwase ana ensema esi woman mu a edika na mede ebe so mo na nti me sell say gibre nya bre netie ene emu ensem report be enam from matter say for days now a trendy pa aye TB Joshua Nigeria needs of opinion what that the synagogue church of all nations are no I blame so Emmanuel TV any there and come she be anko so say waka ada two from memu and na air trending na come she ni nyane ejina say hu ni say Ghana has say year 2020 December abato no hu say sum akata abato no so na papa yi say reporter ko bania no papa na kasa babonta be kasa won say want to say the entire incophobia, ebe se woman fa come shetro say, bata ne dim because on no party, come she be say dear, one can be crowned to baby aye, and until young Ghana for young want to go say, Kofo Keka say, one no, at the sign come she no, abetuja, efa a year December elections no ehun, nebium so okoswa, kato, one more spread this news no, as was a woman should be a person say, on conclude to me, and womudi edidi agrono and into a woman train so na ensema enfri ne numu embaye no woman nyase woman de ne din ebata won no mo kan no mo de boko fo hu obehu ana ne reputation wa build hard all this year no na nkofo say no kwanti we de a sound warning and a prophet TB Joshua ede ede ama amanfo na ebusuafo we de wo muti asem wa bebo ato egu nanso Ghana ha ya bato a ebeyi esum ekata so ana wobehu asemwe emumu aye jebre na twa me ho ede aba eba me de mu nkyere mu ede bema mu fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe adafonum na me enhia mu se munya otwen hohom etwema ye twa ye ho ede eba ye nam e kai mu say ejumeko eso ya say ema ede ejumede yi ebremo eya mama Juliet Ventures eba no kitchen esiesie wo dem esiesie Kenwood German chef brands akese a eche a wonim say wo di call kitchen ne unni e how bia with later afei na akwa repairs na ho nkeka ho no no na mama Juliet edi hu ejuma nti bomodin a efa ne number no e wa ase ho anase locate no e wo Abekala Pass no wo siesie wo fie emfa emma ebiem so no neat roofing esa so ya se na usi dan wia se wa hyehyɛ blocks na no ano no unwie se won sanfa roofing ema wo dan no so na no NCP roof ye che roof ye papa wo bi hu fie che ko se papa wo fie we si edimu no dear se wo pe roof bi sa na ye neat roofing yo ma kira kwan no omo roofing wo dan a we si no emfa emma ebiem so no witness Aluminium Limited so eso ya say ban aluminium works so almost mbom homode pa e wo ho wo mo ye fie ye wo ye glass be bia ope bia a wo sisi fie mu nya no from no me aluminium works no emfa emount na dey me guest e wo di for kese pa odi for teacher odi for bakope e prophet Bernard ACM a wada asafanidin ede Holy Ghost Fire and Prayer Chapel come ho ni rankomo no emu prophet papa no akwaba Joshuah nanama prophet mu achu asase do hu de hu sie mi sa o se de hu kosie emra ye mu yesum ewiemu nseda anye papa kora na de wo ken de ase ya keka komen so komo amede be ya ye remu sa report bi beto apontin say TB Joshua
waka say wa shenkom say nso shenkom ebribi etwem kra Ghana your politics nsem de ekoso ordinary tumu kebi e ma say no ka no ebi musa ebi mu kra po enye Ghana hankwa abrochi memu country bia otimi hye honkom ebi wo so do ka no etimi to musa eno nti ma sa prophet na trend say wabeka say esum bata December elections no nkofo jitum say odifo ya beka bi de na bibi ikoso but those say wabeyi na no aka say enye nkro nka bibi sa ye no so ma ye hwemu wo so odifo wo Ghana ha wo de otimu nti hu bibia bi no kre say ye elections ya ebe esum bi akata so ana medawa no ase oba pa na ma menchia mo viewers ene omo mo hwe TV tintan kesi so mechia omo mo amano ne ene omo amu ni nyina na ensem ho meka se ewiem oman Ghana ewiem ankasa enhye danye papa ewiem ni nhye danye papa ewiem enye papa no na tracing meka se there are dark clouds pa cover you, but within the dark clouds no Christ udi hini wom. Okay, so what you say that's from last month eba odifo bi oyodifu kan bia within the realms of the spirit no enyo me koso no eni yenyan odifo de okay there boy mu kakra unse sacrifices amanfo ye moja kaguo ne moja hweguo ka wo ya bom obidia ade aboni nua ama bibia sia moja aka agufom. Okay, ni nyina no ma hye ni nyina wo honhom wiase so what you say enti no within the realms of the spirit na ehu che de etwem nia because what about afi bia de entem bi say yete about time ni apemfom hom ye yeta tete pa but me ka afi 2020 de ehu che de aba nia atwem ana unse me ka wo mo TV kesi say within the darkness they are celebrating Lucifer. Okay, Almost celebrating Lucifer now. They are demanding a lot of blood. So what you say? And na me one of your sister stations ni bi obi filipo ase by a lady na asema ye kato obe 5 years ago asamba be si so o man Ghana a Christopher o me 2% you a Christopher o man Ghana me 2%. So what you say? And majority no Satan afom no mu ya blindfold bebre adwen ye frifura bebre ne sisisi bebre aso. So what you say kakra bi na the mark of Christ. So what you say na me no de besi afi mu no me esi anya me nwanwa de ade o ken de ase wo ka sem no so ase wo ka na kasakwa de na ebesi unse ma menkin kan quotation bi a konkronkron ede ma me Jeremiah chapter 5 verse number 29 to 31 or say mirintua ye num so ka awrade asem nie anansa mirento omanya etese so wura na adifo san kontrol na asofo nam wora kokoso edi won kokoso asem me man so epene sara nanso na wiye no mo be ne den. So what you say but me kan sisu bia say within the realms of the spirit and the koso de e na titiri asofo ni bi eni adifo ni bi unse me kan wa say wo mo pese oman no krisosum animu gu ase. So what you say wo mo pese the fraternity of the Christian trend no ye yira kra embrace kra ye nti dubi kra. Okay, so what you say ena nyame nso no owo mo mayi wo mo oman Ghana mu wo kuta the 3 mark of Christ wo mo maso. So what you say ena meka biom say odifo bi oyodifo kan bi akuta the 7 archangels wo mo govern side difo no ni difo ne nam aside the Holy Spirit, aside the Lion tribe of Judah odisa difo ne nem there are 7 archangels wo mo twa difo no ho asia. So what you say if nyame difo na say a prophet and as apostle a voice some word bia emu yedu ebia no mfiri Kristo dia. So what you say but there are dark clouds ewiem nyem man Ghana kura na apostle we dey fache me ifo
Yeah, keka elections. You were August and chair a couple soon best 5B ni ra abato bosumu. No. For that clause, yeah, you want to say we Martin high, I saw the Juma. Some look at that clause. Dear pa and a air patcher, yeah, they can't elections, right? Say, air elections near more cut that clause for one. Then an air patcher, that clause no elections and fat coin. My current say, you can't dark clause, you dark clause, a young coupon, Eddie. Okay. Any of the dark clause, if you Lucifer. So what you say? The one Agatha elections. Oh, the dark clause, if you demonic company, I overshadow, but overshadow me. What you say? I say afifa, but in CI. So what you say? The almost penny and some person will just shield my gun at show. So what you say? I saw for Nibi Kahon, apostles, the great men of God Nibi. I'm joining to that occultic kingdom. So what you say? One more cop was one more call a VM, one more call VM. So what you say? One man lay foundation it down. But messages will be Tino. Nasa obi hwem na so yesofo apostle pastor prophet evangelist no kuta asafo a wo mma mpai bododo na sa 5 months aka yanimi wo mma mpai ya no odin emfrum fam nunkumo so ati ase na yentimi emfifa sam surface bi banya din a oye ne bi be sori wo miamia so ati ase ntawa bi be sori wo miamia but God Almighty are the guardian angels and the archangels. Omo jina ma nyame no. Omo hwe omo bo nyame ma ma. You will stand for the children of Christ. Ade wo ka say meti opa wo si 2% Ghana ha. Ye ka no nyame ma 2% per the wom. Ghana so ye 30 million over and over. And they say we 2% if we 30 million over ni mo a. E nipa kakura bi pe na wo ka say bambo bi evermon. And I say na wo ka basa menti mo ase besi wo bebi no. Say bibi say esi a, and say the bado na besi wo muso because 2% they we free 30 million and over no a enye number bi asa. Unse o Kristo ni papa bi a mpeso be hu moja anim. Okay. So what you say Kristo ni papa bia ne hojo. Ompe wetimi wakame asomdue. Bible say the Kristo ti ni mu no onye bone o. Okay. So what you say the Kristo ti ni mu no ni suni ne ban nyina kire Christ. So what you say? Ena majority of the demons woma take no mum woma fa bebre na adwen womo kra obetime ti aso dem na nso na ma no wota na say demon bi na o use but oti aso dem eji say the pan ni suni ne ban ena be kire. So what you say? Asori bebre oh my God mu a they are built by demonic entities. So what you say? Wo musika no mu di si aso na nka say if demonic kingdom eno mu di apeja asori no asori ni sen so wura mu a ewurade but na ye sran me ka ba besi papa na sem so Okay. un se wura mu sa no a wo be fin se wo de wo tinyame fie ba meanwhile no wo sran mu and the true Christ of God and that's the true church of Christ no enipa ne no so. So what you say bibi ba besi o man ma Bible say erade nye bibi ade so nam na difo nko aso ansa na waye. So what you say? Okay. The things within the darkness world, any man be happy. Odi can revelation and ku adifo. So what you say? But ye timamufo na Kristofo na ye wo mu no. E wo sen ki yesu ni ye ban esefata papa na ye boni din de bia no. No. Endisi amam pai ba nye adwuma pa. But Kristo obekasa. Na odi for me to say here, but you say 2020 elections no. Say impossible to me a Christopher and to come to me woman. Sapepepe. Say yama ye ni amma ye ho so. Ni ye hu Kristo a ye ne nam wo man ganem. So what you say? Ni ye hu no ni honkonku bia ye nyina no ya submit yourself e woni mu a na pede na kade enuma opene nyoma ompe. Onim say Satan wa de opene de ompe nso ho. Ande no correct. So what you say? E na honkonku nso wa de opene de ompe. Kristo wadi a opene de ompe nyankopon o wadi a ope ene de ompe enti sa ukọ ye we na sa bebutu na nimu a odi ebusa ahode ne besi ena majority na nso no o ma take o mu nomum o ma form adwin to the essence bibia betimi asi mo wura mu no fa se twitwo na fa bo ya
nyame da ti mu se nyame ti mu obeka se tutuo na fa bo we ana se twese kan na fa bo nu atirim honkonko nye sade na odifo mu na mu sunsumu ensem mu mani so no den na etwetwe sa dark clouds ya ba den na etwetwe ntokwa yi amu kan se ba besi ewo ye wo man unse ye wo north south east and west. Okay, what you see, but the west side demons wo ma sore, the west side demons wo mani ye din chere den no mo chere wo ma ye bibi ti say flies, but they are demons flies. Ebi nso ti say me kan say emwa ye yo mo ne na mo fie mu ye kan say kraman ejiramoa kotre ni sa wans na mpo bi no. The demons from the west side omuti mo den but omo ne yete ade na ehu ya me mpese me bie into the realms bebre last obi frem omo TV ntintan kesi say difo ya bie ya yisuro nana mo wati ase enti enye yize ma oman Ghana kora o. That was last year na me cancer revelation we nyina say 2020 emfani easy na yema mpaibo anu odin e na asofo nsu na nam okoti kingdom yi osofo nsu na je se enwema omo ye mu kade ene nwema bi omo ye digu Kristo ani mu ase oba po ati ase enti se yesa koye se sumade boni when you submit yourself as children of Christ, then what are we implying? Bible said ye Kristo timu no onya bone ni suti se Kristo no a. So what you say na adwumu da ho na ni suti on fefini kika boni bi anye ye ne ho. So what you say the children of Christ, Bible say yenim ne hu Satan ma ne Nyankopon ma. So what you say enti ye nyuma bebre nyuma bebre na nunti odifo akoye odifo yi dia na mo ye ede afa ho meme die mo gina mu ya gina temu de mai unse uhumi a chekakra yakwa akose wura mu wa akowura Holy Ghost temple abompa ya aduadua unse Bible say okandifo di asode nanim no se ye bone hwefom pe omomu di akiri na ba de yi omahwia sana so mo gbebo ahwete. So what you say enti en kakra na Awurade di ase ana so obi o hwe mi a wa contact yen a odi na busade aba betumu a ye gina mu ma ne paade mama minka bebre o ye gina mu papa na nuti wo ka se eye omo anyakopɔ de ama wo pe na obetimi ahwe omo so na se muntimi nyina mu ma the whole Ghana se enso hwe bi se no empire o man because ya eni atimu bi unse onipa bi o aba ko gina ma no a me kai se that was last 3 weeks oba bi frɛ me na oye famous pa na odi obi kunachi na obi kunachi odi no ensem bebre difo me pese obo oye bibi na be ma ne be di mi side o iskani o be di mi side ya me nso meti bia ma o na metete ma sister ne papa metete ma no o the prayer request when na betu we metete ma fa me wife aye di ti wo o se da adan obi kunu nwa o because of wo sikanti no no so ne to so na nufu so nti chinchina atwan e wo so okoji sa papa no adan e koye ya no mu bia Awurade by this time come connect na man de dada but ahade e ji so the purity kronkron ye adwumu fan woni da ho a e be ye den se sa o ma di we betimi akwepe anase betimi aye. Okay, so what you say but obi akwa gina ma no ono gina ma no ba bi ono ne nam onam the kingdom of darkness o hwie moje egu ebi mu di nkola toilet oba pimfo toilet oba wade akira ade enyan no mo wesa eni said the pano kwa gina ma no Awurade ani mu a Bible said the one moja bi akuta bayi. So what you say the what tutu aboni nua bi akuta bayi kwa gina ma said the power Bible so no Kristo na chiwade no said the pani nyinara. So the for na me go America or mind Ghana because one say you see yet o mind mu kra na o mind boy ka ya nkase mu and notice yet o mind mu na se Nyankopon wo dia wo so betimi aye se wo dia Nyankopon dia chon sa na me bompa ma adenti na wo nto nsa entre nko o mind nyia mu se o mind ye ya ye ma ye nya enti nanka sa tokwa ne esuma akata December elections no ka mo bompa ye krapo na enfi ho mum dan say e betena ha na ebi mu de omonya fa hu de na ebi mu de entokwa no etimi age omo nkwafi omo nsem unse the trend in Ghana now no asofo nanim guase e da so
ɛna obi a be try so be asmart be di boni bia no you come to limelight. So what you say make us say who rate nyame adifo ankasa e wo man ni mo ye nu 20%. But rate your man Ghana adifo atim, apostles are a team, evangelists are a team, chese asofo a team. Nyame asofo no mo no so sa o, nyame adifo no mo no so sa me emra Kristo fra mi ayede adom ne ye aduma obi fa no kobo clerical enso na nyame mfura nyame enye chese oni bibia obi fa me ho ko Bible school oba den wo se nipa wo firi nyame ana so mfiri nyame ekɔ ase ni nyina ba amanim mimi nti ko Bible school aye sia me ka kira me se me nkoye nyame adwuma ni ma bom pai for 9 years 9 years ansa na adom ne ba. So what you say but you start to say the adom ni operate ye adwuma no obi hwe me so say o difo se ni adom tie de ye nti ase o obe so ba ki mani o ma kika bom mani o ma secret epie eno mo fa mo nko Bible school mo ye ku tia na ma won say ye obosa ti e ma amanfo bi fa me ho a ene nyame aguo mu nyina ni mu ase me ni ba bi ebi kura ne nam enti sa wo hwe nkrofo we gina se the men of God ana se wo mu ni nyame nete enti me ka se na me ka so mu ti bi bo mu ti mu se nkom but na ni nyame. So what you say wo mu ti mi calculate ni o me no mu dia se nkom ba na mfi Holy Spirit na me to ase ya edifo atrofo ni nti wo gire mu kra ma o man Ghana kra enye yi o there be they are vibrant men of God that are almost secret say them can say edifo konkron no mo hiding. Okay. So what you say wo nye show up wo mu mpie but wo mu ye very powerful nti o mu bomb pa ye dem o man. Sir. Okay. So what you say bebre na sisia okukwo mo mani abre bom wana do bia 5 hours na do bia 5 hours. It imagine say if you are connected to that source me pa what you say me wo prayer request list book be say edi tamu say chom anaju bia mi si ho Ghana can be because Ghana de hu ni ayi pa bo a eni ayi wo mu bi na Ghana kan hu bia me nya ya enka makoma mu no enka Ghana nye peaceful. Na no wo pa che say yentimi mmo ntokwa ni ngu ana me dia me nka se kakra be fa ye ho ehon from man de ma me ka no kro nyame nim kakra be fa ye ho kakra odi fo akasem kakra oye ukosoro ba kakra be fa ye ho na me ho me da se kakra be fa ye ho enti se when you ma ho so ansubmit to the protection of Christ one for one wura Kristo mi amfa andokro ho Holy Spirit mu a o kwa betima kwa kushia kwanshia na no but say who submit yourself under the protection of Christ ebe ye din Bible so obonefo ne be hwehwu but ne gina paade entimi nyina wo so da nana ma wati ase yeti he spiritual attack ba wo ebu e ba ne me da ho na me sere sinsen rems nim the guardian angel so ma ye ready o ma ye krado ento kwanna mu ye da me da na me hwe na me sere obi kwa tibi ka ye difu ade wo ha ye dodo me se me Kaisa, that was last week. Me ba hakoye. So for be frame wo mountain tank kesi you say ono de oya azan 419. Na otonton sa nyoma ni bi. Oye bibiduro si no de agu anointing oye tuan ketenkete ni mutonton eye nyoma bi na opesen ka said ye me betra mountain tank so a me ka nyoma manfo ni bom ho so ka me nyai na nka wo hu wo back seat na me se me me ni Kristo wa pam me ni won konkon etentam eni mutie bebrebe a Kristo ate me ni bambo bebrebe ya wa bo me edi abiem na mehwe obapa enti se sadi pa ba be gina onim so ye D4 ya apostle evangelist prophet u be gina di odi for we dey finally no fa we futu magana for se na wo ka se ehun fa ma be boy ehun yi de fa so ne fa futu magana for ni ehun se na ebetimi agina amane ne ba yen so ebegina di wada se na popo de ehun afufie de metima ka chiro man Ghana ne se we are in the end time
mesrɛ se woni mu mpae boba titiri asofo no mu firi nyame no adifo no mu firi nyame no asempakafo mu firi nyame no mu ntwene hands mu ma mpae dodo na mfonko enye mpae saa keke o mu ma ahotie na afa ye mo mpae ma the two parties both MPP ni NDC mu ma mpae anu odin na mu nyai wesi ye nyina ye nka ensam ye join hands ye nkwawrade ni nam ye me ji Kristo di 100% no doubt me ji Holy Spirit di 100% no doubt say obamu a obetimi turn things around but Bible say bone ebekuma bonefo di otwe nkanta no obewu nkanta no di otwe pia no abofo no besum no edna to bonka nim me srawo sa wotie mi a anwumere yi awiakete yi me di Kristo pa wo chew ebi a ba bi a wote wabopo bi waye nsusuye bi so be sori ede atia obi ewo kwamboni bi so enam abatu a eba yenim megina Kristo di mu ene wonkunkun di mu enyankopon di mu mesrawo ebe ya dwene woni wo ma ho dwene woni wasefo ho se owurofo nsa aya ohwa wo nso de na ye keka mafu ne keka madampan manu ato baba yo bu mi be o emba che fa number eka ho na wo mo hia wo so nti nyame difo a ye frefie ye ne asafo eda ne Holy Ghost and Fire Prayer Ministry bia oha bi da wo so amane bi da wo so wa chechira nchechire wa bopa mo ebia woni nyina tutu aka wonsam unu obi a obi yodima ade amawo asafo ayi wo mu de me da no no ayodima nko ayedima amanfo ade bia chechire so adadwini bia odwini ho a wonti ase ubetimi afrem wo sa number is so Prophet Bernard 0249 631876 0249 631876 and answer 020-385-1633 020-385-1633 Mr. First name that 8 but abrochifo na makasa say difo ye ntimi mfrɛ to de ma yisa 8 o'clock na free so but Mr. Mo if 12 o'clock in the midnight akopema mache for de mo mpa bo mu pa de ma manfo edo mo request aba manu ato oba hey say ade elide sema aba ne say Prophet Bernard esem wa twene time akwetire say ade de on na 8 o'clock bi monti no mo hodo ene mo wadwe pa o wonti wa twe akwetire nti 12 de enu nko ade 12 ne 4 o'clock de munyai emma ono enu nyankopon no ntimententabma eye nasafo emma na yedi esineme kai mo say mu petimi ade mo comment ma dwuntwe fa kwan ya twetwe mo ha say no abetu dwa ewo eye comment section na mpacho munye na dwuntwe nko a enye bufu kwan so nye yiye mu betimi ache wadwen se no no so atimi ache na adwen ha say no na odi ato boko anu ye bia so no ebebo mo de ade ato nani no no so eye ano ede amamo na ebiem so no follow yen ewe ye IG page @tumachi_h_ Midin edena na ama owuswa mini Prophet Bernard ACM nene esi nkonya etwe nkomo na safo oda no eye Holy Ghost Fire and Prayer Ministry hwehwe ne chia kwan no mwa me no etso